ni Kongo nshya ubona ko mu by'ukuri ntacyo ryigeze ritanga, ahubwo uyu Joseph Kabila yagaragaye avuga ko mu by'ukuri ashyigikiye abarimo Derse Senga, abarimo Martin Fayulu, Moise Katumbi ndetse n'abandi banyapolitike bagiye batandukanye. Mu by'ukuri yerekana ko abashyigikiye mu cyo bari bashinze kugeza kuri ubu ngubu. Ibyo rero biragaragaza intege nke z'aya matsinda agenda ashingwa cyangwa se agenda ashyirwaho mu by'ukuri hano mu bice bigiye bitandukanye. Reka mbere ko rero twinjira mu makuru yakomeje kugenda avugwa, hari inkuru mu by'ukuri ishishikaje ku bari hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Hari abatigeze basobanukirwa ese amasezerano yaba yabayeho hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi aya masezerano hasinywemo iki, ni amasezerano yaragamije iki? Hari abantu mu by'ukuri babyumvishije, hari n'abatabashe kumenya niba koko ari byo, ariko ibyo byo ndagira nkubwire ko koko kubaho byabaye. Amasezerano yasinywe hagati y'impande zombi, ndetse ngiye kwinjira akantu ku kandi ku cyo aya masezerano mu by'ukuri ateganya cyangwa se ku bigomba kuba byakwitegwamo. Nibyo rero kuri iyi tariki ya 29 amakuru yamaze kuba yajya ahagaragara, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ba minisitiri b'ingabo bashimangiye kongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare bihuriweho no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Ucyumva uyu mutwe w'aya magambo tugiye kuba twagarukaho urumva icyo bisobanuye. Ni ukuvuga ngo ba minisitiri b'ingabo hagati y'ibihugu byombi bashimangiye kongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare. Iyo havuzwe kongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare, byanze bikunze urumva ko ni uguteza imbere inzego z'umutekano kandi za gisirikare. Bigakorwa kandi mu buryo buhuriweho hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imikoranire hagati y'ibihugu byombi inoze. Nyuma y'uruzinduko yagiriye i Uvira, umurwa mukuru w'agateganyo w'intara Kivu y'Amajyepfo, kuva umujyi wa Bukavu wafatwa n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda mu rwego rwo gusuzuma umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko uhagaze, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ku rugerero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo Mdomvayita, yaje gukomereza urugendo rwe muri Bujumbura, murwa mukuru wa diplomasi mu Burundi, kimwe mu bihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi so guturana gusa ahubwo biwubanye neza cyangwa se bifitanye imibanire myiza, imibanire itarangwamo agatotsi, imibanire mu by'ukuri itarimo ikibazo, kubera ko Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni gutya n'agatoki ku kandi, nk'uko byatangajwe n'ishami rye ry'itumanaho kuwa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026. Uyu mugabo ngo akigera i Bujumbura, Guy Kabombo yakiriwe na mugenzi we w'u Burundi ushinzwe ingabo bita Marie Chantal Nijimbere mu muhango waranzwe n'icyubahiro cya gisirikare, nk'uko amakuru atugeraho. Aba bayobozi bombi babanje kugirana ibiganiro byihariye, ibiganiro byaje kwibanda ku mutekano wo ku mipaka, ibibazo by'umutekano mu karere ndetse no gukomeza ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Izi ngizi rero nizo ngingo zikomeye cyane zigera muri 3 rero zari zirimo ziganirwaho. Icyambere hari mu by'ukuri ni ibiganiro by'ibanze cyangwa se byari biri kuri izi ngingo 3 zikurikira: ibibazo by'umutekano mu karere, gukomeza ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi ndetse n'umutekano wo ku mipaka. Izo nizo ngingo 3 zagarutsweho, ngira ngo murazumva, cyangwa se zari zigambiriwe muri aya masezerano. Amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko impande zombi zakoze ibiganiro by'inzobere byibanze ku gusuzuma uburyo ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura bukorwa, ndetse no kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe ku itariki 6 Werurwe 2023. Mu ijambo rye, Guy Kabombo yashimiye u Burundi ku ruhare bukomeje kugira mu gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guharanira amahoro ndetse no kugarura umutekano. Aho agira ati, uruzinduko nagiriye Uvira rugaragaza ubushake bwo gutanga ihumure ku basirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari mu bikorwa muri ako gace, no kongera gushimangira ubushake duhuriyeho bwo kurinda umutekano w'abaturage bacu. Yakomeje avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyize imbere ibintu 4 bifatwa nk'ingenzi mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Icyambere ni ugukomeza ibikorwa bya gisirikare bihuriweho. Icya kabiri ni ugushimangira guhanahana amakuru y'ubutasi. Icya gatatu ni ugukomeza gusuzuma uko umutekano uhagaze ku mipaka no mu duce ingabo zirimo. Icya kane ni ugushyira mu bikorwa gahunda yo guhugura no guteza abagize
umutwe w'ingabo no gutoza abagize umutwe w'ingabo z'inkeragutabara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nushaka ubite wazalendo. ngira ngo urimo kumva ko mu by'ukuri Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'umutekano bakomeje rwose kujya mu rwego ruhanitse. Guy Kabombo yanunamiye abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba rwo ku butaka bwa Kongo. Yashimangiye kandi ko ari ingenzi ko amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yashyizwe hagati y'ibihugu byombi ashyirwa mu bikorwa neza kugira ngo atange umusaruro ugaragara. Agira ati ni inshingano zanjye namwe kureba ko amasezerano yashyizwe hagati ya za guverinoma zacu atanga ibisubizo bifatika kandi bigaragara. Kugira ngo ibyo bishoboke hakenewe uburyo bworoshye bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Abantu bashinzwe guhuza ibikorwa bagaragajwe neza, ndetse na gahunda ifatika y'igenzura n'isuzuma rya buri gihe. Ku ruhande rwe, Minisitiri w'Ingabo w'u Burundi yashimye ubushake bwa guverinoma zombi bwo gukomeza ubufatanye bwa gisirikare kugira ngo bahangane n'ibibazo by'umutekano bihuriweho ku mipaka ndetse no gukomeza umubano w'amateka hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'ibi biganiro, impande zombi zemeje raporo yakozwe n'inzobere z'ibihugu byombi. Nyuma y'iminsi 2 y'inama, iyi raporo yashyizweho umukono hamwe n'itangazo rusange ry'impande zombi. Muri uru ruzinduko kandi, Guy Kabombo yasuye abasirikare ba Kongo bakomerekeye ku rugamba bari kuvurirwa i Bujumbura mu rwego rwo kubahumuriza ndetse no kubagezaho ubutumwa bw'inkunga buturutse ku mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na guverinoma. Ni mu ruzinduko rwo Guy Kabombo yasuye abasirikare ba Kongo. Mu by'ukuri yanasuye icyicaro cya ICGR aho yagiranye ibiganiro n'abakozi b'uyu muryango hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa Dr Mubita Ruwaberwa ku myiteguro y'inama itaha izakurikiraho iyabereye Kinshasa, harimo igihugu kizayakira n'umusanzu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu karere k'ibiyaga bigari, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifitanye umubano wa hafi mu bya gisirikare hashingiwe ku masezerano y'ubwirinzi yasinywe muri Werurwe 2023 kubera umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibyo Kinshasa yita ubushotoranyi bw'u Rwanda binyuze mu mutwe wa AFC M23 n'abo bafatanyije. U Burundi bwohereje ibihumbi by'abasirikare gufasha FARDC no kurinda umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Ubu bufatanye bwa gisirikare bushingiye ku nkingi zitandukanye z'ubufatanye, aho abayobozi b'ingabo n'ibihugu byombi bakomeza gushimangira ubushake bwo gukomeza iyo mikoranire. Abasirikare benshi b'u Burundi bari muri Kivu y'Amajyepfo no mu tundi duce tw'imirwano kugira ngo bafashe FARDC kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ibihugu byombi bihuriye ku bibazo by'umutekano kandi bikomeje kugaragaza ubushake bwo gukorera hamwe mu kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo rero ni amasezerano yabayeho, cyangwa se mu by'ukuri ni inyandiko zasinywe ariko zerekejwe n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byakozwe na Guy Kabombo Mudamvayita. Akaba ari amasezerano rero mu by'ukuri yasinywe hagati y'aba bayobozi bombi, no kuvuga na Marie Chantal Nijimbere, akaba ari ba minisitiri b'ingabo hagati y'ibihugu byombi ku bijyanye no guteza imbere imikoranire y'ibi bihugu mu kubaka urwego rw'umutekano ruhamye ndetse no gukomeza gutera intambwe mu bikorwa bigiye bitandukanye byatangiye cyangwa se batangiye gukora kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa birushaho kuba byakomeza kugenda mu by'ukuri byitabwaho. Byanze bikunze rero urumva ko kugeza kuri ubu ngubu u Burundi bukomeje kubana neza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje kunoza ibijyanye n'amasezerano y'imikoranire ndetse n'imibanire, ndetse bikagaragara cyangwa se mu kuri guhari bikaba bigaragara ko ishusho ikomeje kugaragara hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ishusho nziza, ndetse mu by'ukuri navuga ko ikenewe na hagati y'ibindi bihugu yaba izo za Uganda ndetse n'u Rwanda, kugira ngo mu by'ukuri imibanire y'ibihugu byombi ibe myiza. Byaba ari byiza ndetse ari n'akarusho ko birwana nk'iyi ngiyi mu by'ukuri yahagarara ndetse n'ibibazo by'umutekano bigahagarara, ariko bigaragara ko hakiri imbogamizi nyinshi ndetse hakiri na bimwe mu bikorwa bigoranye byo gushyira mu bikorwa iyo myanzuro. Rero aho ngaho ni ku ruhande rw'u Burundi, yewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabyumvishije
ibi byose byabashije gutangazwa cyangwa se byabashije kumenyekana ku bijyanye n'aya masezerano cyangwa se n'izi nyandiko zaje kurushaho kumenyekana. Hanyuma rero ntabwo mu by'ukuri ari ibyo byonyine ngomba kuba nagarukaho cyangwa se ngomba kuba nakomozaho, ahubwo RFA yahishuye amakuru akomeye cyane rwose ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa Rubaya. Aya mabuye y'agaciro y'ahangaha mu by'ukuri byanze bikunze abantu mwitegure ko araza gusiga icyo gikomeye cyane muri AFC M23. Aya mabuye y'agaciro hano muri iki gice cya Rubaya, uko byagenda kose Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragaragaza igitutu cyangwa se baravugwaho igitutu mu gushaka kwiyegurira cyangwa se gufata ibi birombe byanga muri kano gace. Nubwo kugeza kuri inshuro cyangwa se kugeza maginga yangaya hakivugwamo amananiza, ariko Amerika iragaragaza ukudacika intege n'umunsi wa rimwe, bigaragaza ko ari bya bindi nanone mu by'ukuri by'imirwano ikomeje kugenda yumvikana. Mu bindi rero tugenda tubabwira, uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intumwa za Amerika n'Ubusuwisi ziri gusuzuma ibiganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23. Igikorwa cyo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo cyaba gikomeje gufata indi ntera, aho intumwa ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Busuwisi zagiriye uruzinduko muri aka karere mu rwego rwo kureba uko ibiganiro hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 bihagaze. Gusa ibi bibaye nyuma y'igihe y'iciciro cy'ibiganiro cyabereye mu Busuwisi hagati muri Mata 2026, ariko ntikigere ku musaruro ushimishije nk'uko amakuru aturuka muri diplomasi bivuga. Icyumweru gishize intumwa za Amerika n'iz'Ubusuwisi zageze i Kinshasa, aho zahuye n'abahagarariye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro by'amahoro hagamijwe gusuzuma uko hashyirwa mu bikorwa amasezerano abiri yasinywe i Doha muri Qatar. Aya masezerano yari agamije guteza imbere ituze rirambye, harimo guhagarika imirwano no kurekura imfungwa zafashwe ku mpande zombi. Gusa kugeza ubu amakuru avuga ko ibyo byemejwe kandi bitarubahirizwa uko bikwiye. Nta guhagarika imirwano kurambye kuragaragara, ndetse no kurekura abafunzwe bikaba bitarashyirwa mu bikorwa nk'uko byari byitezwe. Nyuma y'uruzinduko rwabo i Kinshasa, intumwa z'Ubusuwisi zari ziteganyijwe gukomereza urugendo rwazo i Goma, umujyi ugenzurwa na AFC M23 kuva mu ntangiriro za 2025. Ariko amakuru aturuka hafi y'ibi biganiro avuga ko kubera impungenge z'indwara ya Ebola, izi ntumwa zahisemo guhagarara i Gisenyi mu Rwanda, aho ariho zahuriye n'abahagarariye AFC M23 bambutse umupaka bavuye mu mujyi wa Goma, bivugwa ko uri kugaragaramo icyorezo cya Ebola, baza mu mujyi wa Gisenyi. Ibiganiro hagati y'impande zombi byamaze iminsi ibiri, tariki 26 na tariki 27 Gicurasi 2026. Radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushyira imbaraga nyinshi mu gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare runini muri ibi biganiro by'amahoro. Ikibazo cya Rubaya rero kiri mu byibanzweho. Kimwe mu bibazo by'ingenzi byaganiriweho muri ibyo biganiro ni icyerekeye ikirombe cya Rubaya giherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Rubaya ni agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro cyane cyane kuruta, kandi gafatwa nk'ingenzi mu bukungu bw'akarere. Amakuru ava mu mpande zitandukanye avuga ko Amerika yabishishikajwe cyane n'ikirombe kubera amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yasinyanye na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwaka ushize. AFC M23 nayo yari yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington ku micungire y'iki kirombe cya Rubaya. Mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje ku rugamba, ibintu bikomeje kuba bibi. Ingabo za Leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero ku birindiro bya AFC M23 mu duce twa Rubaya, haba ku butaka ndetse no mu kirere. Ibitero bikorwa hifashishijwe drones, bivugwa ko byahitanye abaturage bamwe ndetse bikanangiza ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Ni intambara imaze imyaka irenga 30. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze imyaka irenga 30 burangwa n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'intambara zishingiye ku nyungu z'ubukungu n'ubutegetsi. Aka karere gakungaye ku mabuye y'agaciro kandi gahana imbibi n'u Rwanda. Ibibazo byongeye gufata indi ntera kuva mu 2021 ubwo umutwe wa M23 wongeye kubura imirwano
mu mwaka wa 2025 uyu mutwe wafashe umujyi wa Goma muri Mutarama, nyuma ufata na Bukavu muri Gashyantare mu rwego rwo gushaka amahoro. Muri Kamena 2025 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iy'u Rwanda basinyanye i Washington amasezerano y'amahoro. Nyuma yaho muri Nyakanga 2025 habayeho n'itangazo ry'amahame hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 ryasinyiwe muri Katari, ryari rigamije gushyiraho agahenge gahoraho. Nubwo y'amasezerano yashyizweho umukono, imirwano n'ubwicanyi byarakomeje bikomeza kugaragara mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ibintu bikomeje guteza impungenge abaturage n'umuryango mpuzamahanga ukorera muri bino bice. Kugeza kuri izi saha cyangwa se kugeza kuri uno munota, biragaragara yuko cyangwa se mu kuri guhari kumaze kuba kwagaragara nuko hagikenewe ingufu zikomeye cyane zigomba gushyirwaho kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke, ikibazo cy'imirwano yananiwe guhagarara mu by'ukuri kibonerwe umuti. Ariko ibyo byose bikaba mu by'ukuri byitezweho ko bizanyura muri bino biganiro, nubwo bigaragara ko cyangwa se bigenda bivugwa ko ibiganiro nubwo byitezweho igisubizo cy'iyi mirwano ndetse n'intambara bikomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo bishobora kuzarushaho kugorana. Hanyuma rero tuvuye ku makuru ibijyanye n'amasezerano arimo gusinwa, ibiganiro bikomeje kugenda bivugwa, hari amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se ibyabaye mu masaha makeya agiye atambutse ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari intwaro rero biri kuvuga ko ngo zafashwe zifatirwa ku rugamba. Izi ntwaro rero zirimo intwaro zikomeye cyane, aho Wazalendo aribo bavuga ko bafashe izi ntwaro, ndetse bikavuga ko ibi ngibi byagaragaye nyuma y'uko abarimo umutwe wa 23 bamwe mu bawufashaga hanavugwamo ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'u Rwanda bivuga ko basubiye inyuma, ndetse hafatwa ibikoresho byinshi cyane muri bice bya Rubaya ndetse ho muri Masisi na za Nyabiyondo n'ahandi. Hanyuma ariko mu yandi makuru y'ingenzi kandi yihutirwa cyane ugomba kuba wamenya tukiri ku bijyanye n'amasezerano, ndabona mu by'ukuri iby'amasezerano byo byabaye byinshi ndetse n'imikoranire. Ubu tuvugana Ubufaransa ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyemeje gukorana by'umwihariko inteko ishinga amategeko hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga uruhande rwa Kinshasa ndetse na Paris. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Honorable Aimé Boji Sangara Bamanyirwe kuri wa kane tariki 28 Gicurasi 2026 ku munsi w'ejo hashize yakiriwe i Paris na mugenzi we uyobora inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa bita Yoweri Bruno Privé mu ruzinduko rw'akazi yagiriye mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa. Ibiganiro byabereye ku cyicaro cy'inteko ishinga amategeko cy'Ubufaransa kizwi nka Hotel de Laïse, bikaba biri mu murongo wo gukomeza umubano usanzwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubufaransa ndetse no gushimangira ubufatanye hagati y'inteko ishinga amategeko zishinga amategeko z'ibihugu byombi. Muri ibyo biganiro abayobozi bombi baganiriye ku ngingo zitandukanye zifitiye inyungu ibihugu byombi, ziri mu buryo bwo kongerera imbaraga ubufatanye hagati y'inteko ishinga amategeko ya Kinshasa na Paris, guteza imbere umubano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubufaransa ndetse no gushaka uburyo bushya bwo gukorana hagati y'ibihugu byombi nk'uko amakuru agenda abigarukaho. Ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nabyo byafashe umwanya munini muri ibyo biganiro. Abayobozi bombi bagarutse ku bikorwa by'umutwe wa ADF bikomeje guteza umutekano muke ndetse n'ingaruka z'ubuzima n'ubuhunzi bukomeje kugirwaho ingaruka n'intambara n'umutekano muke muri ako karere. Banagarutse kandi kuri kandidatire ya Julien Lumumba mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, ndetse no ku masezerano ya Washington n'icyizere ashobora gutanga mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri uruzinduko Aimé Boji Sangara Bamanyirwe yongeye gushimangira ubushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gukomeza gushyigikira amahoro, ibiganiro hagati y'ibihugu n'abaturage ndetse no guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga. Abaperezida b'inteko ishinga amategeko z'ibihugu byombi bashimye umubano mwiza usanzwe hagati y'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubufaransa, banagaragaza ubushake bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye hagati y'inteko ishinga amategeko hagamijwe inyungu rusange z'ibihugu byombi. Ibi biganiro byanitabiriwe n'abadepite bo mu bihugu byombi, abagize za guverinoma z'inteko zishinzwe amategeko ndetse n'ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Bufaransa
nawe ari mu bitabiriye ibyo biganiro. Ngayo nguko rero, ariko kandi nanone mbere yuko tugana ku musozo reka mubwire ko mu mujyi wa Goma hari kuvugwa impinduka zikomeye cyane zongeye kugaragara muri kino gice, dore ko amakuru aturuka yavuga ko cyangwa se atangaza yuko mu by'ukuri umujyi wa Goma waba urimo gusatirwa n'ibitero bikomeye cyane, ndetse isaha ku isaha hashobora kumvikana ibitero bya Wazalendo ndetse n'abakorana nayo mu bice bigiye bitandukanye. Bikavuga ko AFC M23 yasabwe na bamwe mu bayobozi bayo kuba maso ndetse no kwitonda situation y'ibiri kujya mbere ku bijyanye n'umutekano muri kino gice. Ngayo nguko rero, reka mashimire mbwene mwakoze cyane kudukurikirana, turasura amasaha imbere turana n'ibindi babigezwe.